ndagira ngo ukurikire filime witonze. Kazaga urakabona ni gato, ni mu nzira kari kugenda, ni intangiriro gacaho masaha y'ijoro. Katurore kigaca ikimodoka kigacaho. Katurore ni intangiriro ngo ni ku kirwa bita Fortune mu majyepfo ya Pacific, y'inyanja ya Pacific. Hari imodoka yahaje, ariko hano turi ni ku kirwa bita Fortune GDR. Katurore ni ikimodoka dutangiranye vamba mabayibote bimeze gutyo mu gicuku. Turi ku kirwa kiri mu majyepfo ya Pacific. Babiri bavuyemo. Mwanda imo indege urabona iri buparike gute hano kandi hari umwijima. Mwana twasebye bose ariko araza kutureba. Dufite icyo bashaka. Shatse kubwire boss asoma agatafari kanje. Boss cyo yitaho ni bitch gusa nta kindi. Boss ari kuvuga ngo boss yabohirije hano kandi burije. Ubu tugiye kuzamuka hejuru ducana amatara. Jorano buretse mwana. Jorano batangiye kumva amajwi. Batangira kumva amajwi. Imbere yabo abasirikare batangira kurasa. Mu kurasa. Sirikare y'imodoka subira inyuma. Jana imodoka Lost in the Pacific. Nababuriye muri Pacific. Katurori Majuni Ujwani abo nabagateguye. Hini Jwani Ryanga Penge Zeni amazina nayo bananza Chenge Pchungu Magi Kwanga Mei Kingi Magi Queen. Nuko dutangira bari kuri Fortune Island, ukirwa cyiswe Fortune. Ariko ibyo barashe nitubibonye twumvishe bavuza induru. Ese barashe bice bari mu majyepfo ya Pacific, y'iranyanja bita Pacific. Ariko nanone ikindi tumonye nuko na filime yiswe ngo ababuriye muri Pacific akone bakomeza bakwirika ikintu giteye nk'ikimuntu kigenda hejuru mu kirere cy'ikidege, batwereka imyanya uburyo gikozemo. David Skinny, Graham Staff bose nabagize mu ruhare. Scott Winnig, director of photography. Screenplay Vincent na Peter. Kadutangire twese tubaye ikaze muri Rio de Janeiro. Uyu munsi rwose indege bita Ocean Airlines turaza kwimurika ni 390. Iyi modoka zikomeje kuza uyu munsi bari buronchinge ngo indege bise Ocean Airlines. Muraho Katurori ati mutubwire rwose namwe nk'abantu batumiye ngo muze mufatanye kuba iriya ndege bayishyira ahagaragara. Nabatumiwe batumiye ibyamamare ndetse n'abatwara indege mu kumurika ino ndege bwa mbere. Uramubona yagarutse, mwibuke muri Romeo Must Die. Umva ya n'amafaranga yanjye nashoye kugira ngo tuve kuri 380 tugere kuri 390 bakoze indege yitwa Ocean Airlines. Byanwaye miliyoni zirenga 100. Ntihagire ikosa na rimwe ribiryo ryo ryose. Ni umugabo nyiri kuronshinga indege. Sasa indege mu rwego rwo kwironshinga yahamagaye ibyamamare muri sectors zitandukanye zize zitaha iyo ndege. Mbega buri cyiciro cyose hari umuntu wagiye ugihagarariye. Abakinnyi hari uwaje, abaririmbyi hari uwaje. Yatangaje rwose ko uri kuvuga aba superstar. Ati muri gitondo mu agent wacu ntabwo yigeze confirming nimba ari buze. Katururi indege n'ubwa mbere igiye kugenda mu kirere ngo ni indege idasanzwe umugabo yashema amafaranga, n'ubwa mbere igiye gutahwa. Ariko mu rwego rwo kwitaha yahamagaye ibyamamara bari byo bigenda mabiho umunyenga bega bitahe iyo ndege. Indege yakataraboneka. Katururi ndege ni nziza cyane rwose ugereranije na zimwe tujya tugendamo simubizi. Sorry narimbashinyaguriye bamwe. Narimbashinyaguriye. Hano ni hamwe yasanzwe agenda abagenda muri business class, agenda abantu nyine baringaniye. Nono ibaze muri first class hamwe imyeyi tugendera. Hano urundi rwego ndege irahambaye gufungura ni gutyo. Abani mwamwe bakora mu ndege.
bakiriya rwose mwaje hano bashyitsi Our exclusive priority only A39. tiva bidatinze iyi ndege ya 90 irazwi yagurutse Seated and fast. turagira ngo imikandara yanyu mutangire mwe muyambaye uvuze neza rata To so few people. ikibazo nuko turi kubwira abantu bake indege yajemo abantu bake mu rwego rwo kuyitaha abayitwara nabo bavayo Ruzon Why don't you stay here with me and help out with the gas? we ngwino aho kugira ngo ujye gutwara ufasha abakiriya abashyitsi mbega we ngiye ntabwo nseriva abashyitsi We have in our umva entire niwe mugore mwiza dufite muri iyi ndege genda ufasha sasa uyu mukobwa ubundi nawe akora muri ababungirije pilot mu gutwara ariko baramubwira ati naze nawe ajye guseriva kuko ari umukobwa mwiza ibyo gutwara bireke Where in the world are you? uri hehe wa muginga we Memorable flight of your lifetime. ati rwose urugendo ntabwo muzarwibagirwa guhera igihe mwagurukiye bite muri aho byiza guhura nawe mwicare nawe yatumiye n'abashyitsi The headline queen. umwamikazi rwose ibijyanye n'amakuru uyu mukore ni umunyamakuru musanga umunyamakuru afatishije nawe bamutumiye nk'icyamamare Most loyal fans. batumiye isheje nawe ni umunyamakuru kazi isheje nawe bamutumiye batumiye ibyamamare banyuzamo bazana nayo isheje kugira rwose rero mubere mu ndege ari buze kubivuga She certainly has been one of your biggest fans. Anita Pendo Inside scoop. Katorori For our divorce. She couldn't cook. tubundi umugore wanjye tujya guhana divorce ni byinshi nagiye mwangira nerashoboye no guteka araganira akanyamakuru kazi nyakwa Jeo ndabizi business yawe ntabwo imeze neza ngo ni gawo none rero gutohisemo gushora amafaranga muri ibi bintu bidasanzwe muri iyi ndege ihenze cyane Just a show. umva ndakeka nawe nkeneye gusobanurira 就新闻。 twahisemo Global News Network nk'ikinyamakuru cyanyu 合作 kugira ngo mutubere abunganizi tubahe amakuru nta kindi kinyamakuru turayaha yamwe bara exclusive 的同行在香港等着。 nitugera muri Hong Kong aho indege yerekeje ibindi uraza kubibaza cyangwa urabibona nimbaza byinshi Rest assured, Mr. Gao. nyakwaga utuza Minute. ndakeka ntabwo uri buze kubyicuza kuba wamisemo kasheje abazanye gatangiye kumaza amagambo menshi kandi urabaza abanyamazimwisha nta kindi kibagenza abanyamakuru baza byinshi cyane We'll be leaving the tarmac in a few minutes, so please relax in your mwese mwicare mutuze iminota itarenze myinshi cyane turaza kuba duhagurutse pilot agomba kubanza akabamenyesha mukambara imikandara ara kandi kaje kinyonga This plane is incredible. indege iratangaje pe Mean suites, an upstairs restaurant. ibyumba byayo rwose ni nka suite It's like resitora harimo akabari mbega harimo buri kimwe ifite n'ubwiherero space. nabwo bw'igitangaza wabwira ntago amwitayeho yamuriye sini ndakwiyemye Just all alcohol for. umva njyewe icyo nkeneye ni inzoga gusa ntugire ubwoba ntacyo nyakwa Rodman Really you. kuko nawe Rodman I love watching you. nkunda kureba boxe zawe batumiye n'umuboxeri I love watching your act. nanjye nkunda kureba filime zawe ukina kombe kano bakobwa nagakinnye ka filime rero gaje gagarira abakinnyi ba filime My man, yo my man so what you here for? wowe hano ukora iki mwana njyewe Yeah, you. I mean, you look like one of those rich guys. urasa nk'abasore b'abakirisha Showbiz. ariko ntabwo uri muri showbiz niwe Rodman Hudson, njye banyita Kadisa chief of the Yinsan Group. ati ni njye society Wayne Group ariko ndi umufana wawe Much respect. respect musaza uyu nawe n'undi mukire batumiye It's time for me to do my own inspection. none nongeye gutangira ngo iperereza ryanjye You bring me Kwa something mwiza. stronger to inspect. mbazanira ikindi cyo kunywa gikomeye cyane batumiye abahanzi benshi I'm just going to put this in the fore cabin for a moment. ati gitari yongeye kuyimanukana nyijyane muri kabini ya kane Enough room? Oh, yes. The storage compartment in this. aho hantu tugiye kubika rwose ni hanini na piano uyigendana twari kuza kuyihabika should have brought iyo mbimenye nari kuba nazanye na piano yanjye ni ibyambare bazanye buri umwe afite ikintu akazemo mu ashoboye For the New York Philharmonic. nigeze kumva muri New York muri Philharmonic uri gucuranga It was a summer trip 15 years ago. ati rwose hari muri sama nagiye mu rugendo hashize imyaka 15 kumvisha uririmba ariko sinakwibagirwa uburyo uri umucuranzi mwiza Again later. bizaba ari icyubahiro nanjye kongera gucurangira ahantu uri ni umuhanzi ucuranga neza cyane akazi karakomeje filime bayise ngo Lost in the Pacific kugera hano uyu si muzi mwibuke muri season bita DCS Legends of Tomorrow harimo cyane nka Atom I was looking for a chili sauce for my Shifa's recipe. hano no muri The Flash harimo ni henshi I hope your secret sauce is enough. natende gushaka ibirungo byo gukora isosi yagarutse nk'umutetsi ko bagacaho yagarutse nk'umutetsi wo mu ndege afitemo abatetsi nicyo gihe cyo kugira ngo indege ihaguruke tangira gushaka ibirungo hariya byo gutekesha yagarutse nk'umupizi
yagarutse ari negera mbimare ateka katurori. Am I late? Nacerewe hari undi waje. Undi waje ni unyonye kuwa gawo niwe nyiri ndeye. Bagwe namwe bagabo. Surprise mystery guest. Hano rwose dufite surprise y'umushyitsi mutari mwiteguye arahageze. Voice of the world. Niwe watsindiye rwose igihembo cy'ijwi ridasanzwe. Kandi Samamen. Superstar imeze gute? I can never get used to you and all. Mwana ndakwemera cyane nakubonye rwose watanu twara guma aho ngaho ntuhave. Undi muhanzi uje? Umva ni ngiye gutoresheje burya mwana nubwo utarubizi. Nari mbizi kare wanshakiye amajwi. Kumbe nabo bahiga amajwi sha ni nkaguma aho ngaho ntuhave. Everyone, I just want to say thank you on Nanya namashimire. Kivuga no mugabo muvugiramo. All of you aboard. Mu byereje na Ocean Airlines indege muri mwese reka mbashimire kwa mwaje ndetse cheers tunywemo. Nabo yazanye ngo bataye indege ife hano. Kubera icuri hano. Kawo nyiri indege nago ishimisore. Jano kureba inshuti yanjye ya kera. Wambaye nk'ikirara. Ntuze guteza ibibazo hano. Soruje no mugabo naga mwishimiye ati wambaye nk'ikirara ntuze guteza ibibazo hano. Yeah. Surprise, huh? Surprise, hein? Yeah. Yego. Found out that they were roommates at Yale. Turiya rwose yahoze ari inshuti yanjye muri Yale. Wagatafari we. Very popular. Ariko n'umustar amaze kumenyekana kandi wavuze ngo dutumire abastar nanjye niyo mpamvu namutumiye. Even that bitch knew Kong was coming, and I didn't. Na ya bitch bita Colin no yari buzi kandi warubizi. I don't want to ever see you again. Ati yaza kuza ntarabimenya Colin none ntago nari kukongera kugwa akazi. Yes. Soma gatafari kanjye boss yadarirega abakozi baramutuka. Gaturore. Bavuze ati nababuriwe irengero bakaburira muri Pacific. Iyo ni inyanja. Indege irahaguruka. Ni indege yagurutse muri Rio de Janeiro ubwo ni muri Brazil yerekeza muri Hong Kong. Kongi Katururi. Check. Jason, never ask Jason. me to do that ever again. Just goes to show how much the Atazongera kutsa gukora biriya bintu. Ati bira bakoreka ku buryo company guha agaciro bamusabye ngo ajye guseriva. chance of a live performance by the big superstar. Forget about the show. Ati ariko nitugera ngo turaza gutaramirwa n'abasuperstar bambaye cyane. Looks like Peter kissed his ass in the room. Ati nyakwaga rwose bisa nkaho yarakariye Peter. Rich Prince, the guy we are trying to impress? Ati ariko harimo umukire w'igikomangoma turi kugerageza gushimisha. Kumbe mu batumiye ngo harimo igikomangoma. Ngo kandi kiyikire. How do you feel about this A390? Esi 390 murayumva gute? 390. Enough power to fly beyond the atmosphere. Ati bavuze ko ifite imbaraga ino ndege zishobora kuba zaguruka zikarenga atmosphere. The autopilot mode. You just hand it back before landing. Ati mbere ko duparika uraza kuba wabisobanukiye byose mukobwa nugira ikibazo. For this debut because he thought you need more training. Ati mpamvu rega banagwisemo nagaruka uri umutwazi mwiza nuko bari bazi ko ukeneye indi mwitozo ngo kugira ngo ukomeze kugira ubunare twaye. Mbega no gusererezanya gake gake. Katurori. Okay. Ni intangiriro indege guhaguruka hano yerekeze muri Pacific nako yerekeze muri Downstairs. Hong Kong. Oh, and Katurori. make sure you tell the media that you were once a flight attendant with us. Tell them that we give everyone at Ocean Airlines an opportunity to grow. Abantu bose bari muri iyi ndege Ocean Airlines tubaha amahirwe kugira ngo bazamuke. Umva ngiye ntago nseriva hano. Guess isn't really Guseriva abashyitsi bari muri iyi ndege ntago ari inshingano zanjye ndi umutwazi. Will be enough. Ati muri kanangire ko turaza guseriva abantu turahagije mu mwihorere. Even Mr. Gao. Umva na boss nyine indege kuwa gari guseriva abashyitsi. Nkanswe wowe sasa kino gakobwa naga pilot ariko kubera ari keza boss arashaka kujya guseriva abantu. You're not the one flying today. Uyu munsi ntago ari utwaye indege ngo ujye guseriva. Na boss ari guseriva. Bidatinze indege yarahagurutse bayise Ocean Airlines irahaguruka. Ihagurutse Rio de Janeiro ubwo ni mu murwa mukuru wa Brazil yerekeza Hong Kong. Katurore. Indege iratangira. All right, ladies. Bagore ngaho mujye guseriva. Ni wa musore. This dish. Kung Pao chicken. Iki ni igipurizo bita Kung Pao. That is a new idol. Umva iki gipurizo ntago ari gishya ntago ari wagihimbye. Well, Byiza. 1,000 different chefs will cook it. Atariko hari uburyo bwinshi bwose abashefu batandukanye cyangwa se abatetsi bagenda Men. I'm sure. bagenda batekamo iyo Kung Pao. Ngeri twa Mike. Sichuan, there's only one Kung Pao chicken in my menu. Why? Yariyeho abanza yumve. He had high blood pressure. Kukiri iyo ataje ngo bari udutekera yari yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. You're telling me a Chinese Sichuan chef sent an American? Bivuze ngo Chinese Sichuan bohereje umunyamerika ngo azadutekera ibiryo bya gishinwa babizi neza ko abanyamerika mutabizi. Who just wants to share Sichuan cooking with Umva nanjye narabyize niyo mpamvu banyohereje kandi bimenyereye neza cyane ndabizi. Sasa umukobwa yatangiye gushidikanya impamvu wohereje umunyamerika ngo azateka ibijyanye n'imitekere ya gishinwa. Here. Uri hano? Be out there with our Cyari ubufasha abashyitsi twatumiye. floor. You didn't know that this chef was American. Wari uzi ko uyu mushefu ari umunyamerika?
sasa abashefu ubundi ni abatetsi, bari abatetsi bakuru nibo bita ba shefu. Nawe rero nimba boss wajya kumwita ngo shefu ubu mwise umutetsi, mbega ubu mwise ntegera mbimare shefu cyangwa mwise ntegera mbimare, kuko abatetsi rero bita ba shefu. Ni ukuri nimba mbabeshya mujye kubaza ababizi neza, mujye mukomeza mwite ba boss banyu ati shefu. Nabo biriga bishime bavuga ati umukozi aranyuba, kumba atazi ko umututsi umwise karya rugo ni umutetsi, kumbe dore umusitari hana abaseriva mu ndege wansinyoro togarafe. Thank you. You know what? Aha, murakoze urawazi nawe iyo mwahuye bari kugutisha umutwe hako nyine ubugomba nta kindi wakora tuza ukabikora ukabasinyira bagacaho. Your Highness, when we arrive in Hong Kong tomorrow. Nyiri cyubahiro ejo nijoro tuzaba twageze muri Hong Kong, kumbuye niwe nyiri cyubahiro n'igikomangoma ngo ni umukire cyane, nawe bamutumiye n'umwarabu, bari abana b'igikomangoma cy'icyarabu usanga gifite amafaranga. So you're on board with our mergers and acquisition? Bari kuganira no kuri business, ni ugutumira abakire bakarukara ko banashora imari muri company yagiye gutangira ibintu byo gutwara abantu byose. Bari kuganira no musore akomeje kureba nyakuwagaho nabi, sinzi impamvu ureba nabi, kumbe cyaga wibuke dutangira cyane amubwiye ati wa musore wambaye nk'ingegera nizere kutari buteza ibibazo, hari impamvu. Ati indege 390 niyo ndege ya mbere igiye mu kirere ihambaye nini cyane. Umva mbere gato, nitwa Miyaleni nkorera Global Network ariko bajya bananyita Sheja. Umva byakabaye byiza ko bamba koreko namakuru mbahaye. Uyu niko captain yongereje captain sandaza kubaha interview nyuma. Ese baraza guhindura abari batwaraga ino ndege, niyo mpamvu bahinduye bakazanamo bamwibwe bakobwa beza ngo mujye mutwaneye. Umva ibyo bibazanye kuwagaho ntago ari njye bibaza, impamvu yahinduye abakozi. Munywe. Hey bro. Muvandi. What's going on? Meze biti? Long time. Shize igihe kinini. You say we rack them up. What are we playing for? Turi gukinira iki dusheta iki? Nchese ino ndege. It's gonna be yours sooner or later. Nubundi ndabizi iyi ndege izaba yawe vuba cyane nyuma. Mumbabarire gato nyiri indege arumva indege ngo bari kuyisheta. Sir, Nyakubahwa. we have a stage 2 code black emergency. What is it? Can you tell me why the Szechuan Ati dufite ikibazo cyihutirwa. Kuki kira giporezo cya Sichuan cya biriya biryo biri gutekwa n'umunyamerika? concerned, Peter? Ati Peter wowe nibyo byuvuze? You know that? Gusa umunsi wakoze amakosa urabizi. Yakoze kosa ryo gutumira kira gisore. Nari maze imyaka 18 ura musore ntamubona. Uniting me with Nako nameruka afite 18. juvenile at a critical time. Kaje giyanise umutwe none durura muzanye. Ese n'umuhungu wawe Wants to make a fool out of me. washaka kunesha umutwe kunsaza. Your son is a superstar. Umwana ni umustar. Kumbe wa mugabo gaye impamvu yari yarakariwe rwana ngo rwambaye nk'ingegera n'urwana rwo ariko ngo bahiruka rufite imyaka 18. Umukozi remenye Peter kuri mwana ari umwana we. Umva komeza ugenda ukamera. Kenda yagiye kugenda mu kirere, ikire ntago kimeze neza. Igihu kimeze nabi cyane urakibona. How come the storm sprung up like that? Ni gute igicu cyise kizamuka bigeze hano? Anything about it? Ati bamwe bavuga ibyiteganyije ntago bari babitubwiye ntago twe twabibonye. Ntago nigeze mbona igihu kimeze gutya cyinshi cyane. This is one of the least stable areas in the Pacific. Ati rwose hejuru ya Pacific bari kugenda hejuru y'inyanja bita Pacific. What happened? Bigenze bite? We had some pretty severe weather buildup in the area. Hano rwose hari igicu cyagiye kiba kinini cyane cyatuvangiye. Meze nabi cyane. Getting commercial aircraft to date. You know, I don't care how you fly it, but Umva uko muguruka simbizi ariko mugomba kugera muri Hong Kong mukagerera igihe. For the safety of the passengers. Kubw'umutekano w'abagenzi rero tugomba gushaka icyo dukora, ntabwo twahita twerekeza muri Hong Kong none kuko ikirere kimeze nabi. It's gonna take at least 2 hours. Byadutwara amasaha 2, tugomba kugabanya umuvuduko tukareba ukuntu twaye. Can you make up that time? Can you Umva ntago nshaka ko dukerwa ari saa twahaye abantu muri badutegereje muri Hong Kong indege iri buze kubihageze. Sasa uyu mugabo indege ye yagurutse Rio de Janeiro bw'itangazamakuru ko hari buze kubicere muri Hong Kong, indege ye bayitaha ari iri buze gupakira, ari iri buze guparika. Sasa afite ikibazo k'indege ishobora gutinda igasanga abantu bamutegereje muri Hong Kong barambiwe, abanyamakuru itangazamakuru buri kimwe. We have enough for the original route from Rio to Hong Kong. Ubundi twe twafashe umuhanda usanzwe uva Rio werekeza Hong Kong ariko turaza kuhindura kuko turabona urimo ikirere kibi cyane. It will take at least 3 hours. Rero ndifate iyo nzira ndende dutwara amasaha 3. Airport in the West Pacific. Tubanze tugiye ku kindi kibuga cy'indege kiri mu burengerazuba bwa Pacific turuhukireyo. The 5-hour delivery. Bivuze ngo kugira ngo tugere muri Hong Kong turaza gukererwa amasaha 5 kugiye twari twapanze. The media is not gonna wait 5 hours. Ati itangazamakuru ntabwo ryantegereza amasaha 5. Umva natanze miliyoni zirenga 100 kugira ngo ibi byose bikorwe. Mwimbwe ibyo gutegereza. Pacific Ocean
atariko boss kino gihe ukiri hejuru y'inyanja Pacific ntago cyoroshye. Think about the lightning just now. Reba zino ngo basiri gukubita zino lightning. Look, you guys are the best pilots that I have. Umva muri aba pilot ba mbere mfite. Aircraft can fly at the highest Kandi indege ngo ishobora kuguruka ikagera hejuru hashoboka. of the storm. Sinzi icyo muri bukore ko muguruke murenga icyo gihu kibi cyane. Igicu mukomeze muzamuke. Icyo nshaka nuko tugerera y'igihe. Sasa nagira nkurikire. Umukira atangiye kuzana imikino. Ngo kugira ngo adasanga abanyamakuru bamusize ikintu nikibe neza ngo indege ntigire handi hanica ikomeze inyure muri icyo gicu kimeze nabi cyane ariko igerere Hong Kong ku gihe. Ba pilot bakabwira dushobora gufatira ngo tugerere Hong Kong ku gihe. Abagenzi bakaba babigiriramo igihombo gikomeye cyane. Ubwo no ubuzima bwabo bavuga. This is co-captain Roshan. Ni ko Captain Roshan. And will be experiencing turbulence. Nimuze gutungurwa nimwumva dutangiye guhura n'ibibazo mu ndege. Hari uko indege buri igenda yagera mu gihu gikomeye ukumva imeze nk'iri kugenda ku mikuku. Benga kuri imodoka iyo iri kugenda ukagira ngo ni dodani imodoka irenze n'indege bijya bibaho abayigenze mubwo murabizi ibyo mvuga. Nje n'abandi bantu barimo hano bake. Ndabizi ni bake murimo hano twakagenzemo. Nongera ikibazo interview ndaza kwigwa nitugera Hong Kong. Turumvikanye. Isheja nta kindi kimugenza na amazimwe ari kugenda asaba abastari barimo hano amazimwe nitugerayo ram interview amazimwe. Kandi iyo mwawishaka yagukuramo. Oya vane wa mukinnyi wa filime yigwisha ku cyamamara ikindi gikina box. Mumbabarire. Ndikumva mfite iserero ukuntu n'umukinnyi wa filime kazi. Nugira ikibazo. Hano bampaye nakumba keza cyane. Kujya tuzagenda ngicyo cyumba bampaye ubundi ubu kiryamyemo isereri ishiri. N'umukinnyi wa filime kumutera amakofi kumbe dore wa muntu wari ufite isereri. Ujye ndebera abakinnyi kazi ba filime. We n'umu boxer bajya ngo kube. Why are you still here? Kweri ukiri hano. Just finishing my second course. Narangije guteka. Get this mess cleaned up. Umva hano gura hano hantu. Ushaka hano ugenda wicaye nawe wambara umukandara. I haven't got reviews on my video. Kumbe hari inkuba. Bagiye guca indege hano igiye kunyura. Barazikomeza ngo bari kugenda muri dodani. Kira vuba. Kirara kimeze nabi cyane. Boss yanze kumvira ibya pilot wamubwiye. Yitwaza ko indege ikomeye cyane. Ibintu biraza kugenda bibaye cyane. Aba pilot nabo nta kindi bakoze bafatiyeho. Berekeremo imbere. Ati muzamuke 48 gutwara indege buriya ni imibare gusa. Ni imibare. Katurori. Tumanuke tuzamuke batera imibare bareba. Gusa inkuba ni nyinshi bari mu kirere kirasa nabi cyane gusa boss bayimubwiye naga byumva. Katurori. Sasa ukureba ibaba ry'indege yabonye ibaba ry'indege ryatangiye kuza ikibazo. Baramubwiye ngo ajye gusuzuma ibaba. Katurori. Nyakwa gawo. Something of an emergency, please. Hari ikibazo gikomeye cyane kibaye. Banguka. Munyamakuru arareba ntago yaryama bakeneye amakuru. Kandi akazi ke ni amazimwe. Arababona batangiye gutabaza ajya kuzamura na karahure. Kureba hanze. Papa we. Kamera gira gutya we na amazimwe na amakuru. Na amafaranga. Zan. We have to shut all the engine down and land the plane. Lightning strike on port engine. Fire line. Ni ikibazo gikomeye cyane tugomba gushaka ahantu duparika. Fire. I checked. I haven't seen anything. No flames. But the alarm. Twabonye ku ibaba ry'iburyo hatangiye kuba ikibazo. Cycle twice, and the light's still on. The lightning short circuited the fire engine. Ati birasa nkaho moteri nazo zitangiye kugira ikibazo bitewe n'ikibazo cyabaye ku ibaba. Na moteri zitangiye kugira ikibazo. Right. Well, where's the nearest airport? None hari ikibuga kiri hafi twaparikaho tukareba ikibazo moteri igize. It's too far. There's got to be a landing field or something close. Nimba atari kureka tubagenda bariho duparika bashaka ikibuga cy'indege kiri hafi. Boss sasa atangiye kwemera. Bamubwiye kare guparika cyangwa bagacinda inzira aranga. None atangiye kubaza ati ni hari ikibuga cyiza twaba duparitseho kugira ngo indege tubanze dusuzume ikibazo ifite muri moteri. Indege iri kwandika danger. Atururi. All right. The layover inspection is approved. Okay, but we have to hurry. Can't be late for the live broadcast. Ati sawa mushaka ikibuga cy'indege cyaba kiri hafi tuwaparika turebe ikibazo dufite muri moteri ariko twongera duhaguruke vuba twerekera aho ngo tutaza gukererwa cyane. House at abandoned airport at Fortune Island. It reads at. Ati ikibuga cy'indege kiri hafi kiri ku kirwa bita Fortune Island niho twasanga ikibuga cy'indege kandi iyo Fortune Island twarayibonye ni cya kibuga cy'indege twatangiriyeho twikomereze turacyari mu ndege. Zazano uyu ni Peter
niwe ugenda uzenguruka mu ndege reba ibihabera ni iki yavuyeyo ndagira ngo ukurikire filime babonaga ko bakari gukata n'imbunda aragakurikira ni bamwe bacumbikiye babahaye lift gusa aravuze ngo manze mutunyuze kuri korodone zacu umukobwa yinjiramo hano mu rwerero nawe aramukurikira cyane yumva bari kuganira Listen, Major, you're gonna have to play ball a little longer. wumva ntabwo twakomeza gukina nabo igihe kinini We got off that island. They're already suspicious. batangiye kuducikacika They're gonna find out. Calm down. we tuza Got the sample. twebwe dufite sample You sell it to the buyer. ati no sample turagenda tuyigurisha abaguzi I will take care of it. You promise. ibindi byose bindekere sample bano bagabo bafite ni iyihe n'umugabo n'umukobwa Money, enough money for you to take your. turiya mugabo tugiye kuyishyira hari abagiye kuduparika aratwishyura amafaranga turi bukoremo yagutunga n'umukobwa wawe ukamera neza sasa urabyumvishe pita bano basirikare bahaye lift ngo hari sample bari baragiye gushaka kuri kiriya kirwa kandi iyo sample ngo zira korodone batanze ngo bahanyuze ngo ni ku cyicaro cya UN umva sample ngiyi tugiye kuyibagurisha ngo gucingura hanasanguye ariko bumviriza okay babamenye bano bagabo ntabwo arabakorera UN Any better? ngo bari baragiye gushaka sample kuri kiriya kirwa ni sample y'iki We are flying low, keeping clear of the storm ceiling. We've changed direction to avoid the center of the storm. ati ni impamvu ya mbere itumye duhindura indege tukabanza kunyura bari abantu batubwiye ni ukugira twirinde kiriya kirere kibi Jason told me to do what the captain should. But it's a damn shame he couldn't tell you himself. ati Jason captain wari uri bwa mbere yakumviye umuyoboye ngo akomeze anyure mu kirere kibi cyane none dore ibyavuyemo bose bari no kubipfiramo James, you don't want to pilot my planes in the field. umva wa mukobwa niba utari kumva ibyo ngubwiye ntabwo uzongera kumbera pilot To make sure we have arahita amwirukana muri kampani mbega indege niparika umva Lily Young, she's dead. ati Ria yapfuye wa mukinnyi wa filime kazi ngo yapfuye ese yishwe n'iki katururi wa mukinnyi wa filime yapfuye zakunino who found her. ninde wamubonye She died so horrible. yapfuye nabi cyane yuzuye amaraso wa mukinnyi kazi wa filime wari uri mu ndege Vince nawe yapfuye already in there. Everyone just stay calm. I'm going in. ati Vincent arimo imbere abandi mwese mugume hano nanjye ndinjira I'm the captain. ninjye captain nanjye ngomba kwinjira Right. I suggest we don't irritate them right now. Captain, captain situation is under control. ibintu byose birimo control Quarantine. Oh, that's where the party at. ikirori kumbe kina rwa rusinzi rukina box rwo rwari rubereye mu cyumba rusinzi I love your bed, man. mani nkunzi ikiroso cyawe mwana Mr. Radman, nyakwa Rodman afraid I have to ask you a question. hari ibibazo tugomba kukubaza There are reports saying you have difficulty controlling your emotions when you are not sober. ati batubwiye ko tujya twumva mu itangazamakuru bavuga ngo ujya unanirwa gukontorora amarangamutima iyo wasinze There is an emergency, and as captain, I'm obliged to investigate. ati njye nka captain ngomba nawe kugukora iperereza gafite uburyo kavugamo icyongereza Can't gashinwa right now. mu icyongereza gukora iperereza icyongereza mbega kindi kibi pe cyane ariko Mr. Radman, nyakwa Rodman I'm afraid I have to ask you a question. hari ibibazo ngomba kukubaza Reports saying you have difficulty controlling bari your... batubwira ngo ugire ikibazo cyo gukontorora amarangamutima yawe Uber. iyo utasinze Hold on, look. nako iyo wasinze Those paparazzi hot my face. abapaparazi bangendaho mwana Ain't no violence. ko ndi umusitari There's an emergency, umva and as captain, I'm obliged to investigate. ibyo ntabwo byitonga kapiteni gusa ni ngombwa ko ngupererezaho We byagenze bite disturb the body right now. umva umurambo muri kano kanya ntabwo dushaka kuwuvangira umurambo ubundi ntabwo bawuvangira uvangira umuntu muzima The military police will board the plane and handle it. from ati indege ni muyiparike aho twababwiye abapolisi baho bahakora baraza bakora iperereza mu ndege n'umurambo bawukuremo mwiwukoraho bino bigabo twebonye ntabwo bikorana na UN n'umuryango w'abibumbye byabayobeje byo birashaka kujya kwigurishiriza sample byakuye kuri kiriya kirwa ese ni sample y'iki gusa ntabwo abizera yoza ari umusirikari mwibuke muri Superman Return ntabwo irabageraho mwebwe nzayibaha kuwa mbere uta Superman Returns irahari nayo nayo azaba irimo cyane nka Superman What did you see? bonye iki She's covered with blood. bonye ari yuzuye amaraso bibi cyane yewe n'umuhanzi w'icyamare ni Isheja I think we're in for a lot of trouble. ndakeka turi mu byago Who he says he is. It's totally suspicious. turiya mugabo njye nanjye kumukeka wavuga ko ari we ntabwo ari we ari we A little sketchy. That's what I'm saying. dore ibyo navuga Only way right now is to land ASAP, so the authorities can take over. umva ikintu cya mbere muri kano kanya tureke gukekana duparike indege aho batubwiye ibindi abayobozi bose baraza kubikurikirana ngo ni abapolisi n'abashinzwe umutekano Land in Hong Kong.
indege ngomba guparika muri Hong Kong. Ocean Airlines can cooperate. None dore bari abagabo kugira ngo bumvikane butangiye kuyobya indege we kapiteni yafunganye umutwe boss we. Go find Peter, tell him I want to speak to him. Yano chakire Peter ndashaka kuvugana nawe Peter wibuke twasize birabigabo bimubonye ariko byumviriza. Peter bambubonye ariko bumviriza. What now? Iki? You know we can't go where they want us to, right? Urabizi nago twajya bara abantu batusabye kujya. How about a crash landing at sea? None uragira ngo tuze kuba twaparika mu nyanja ubwo nyine nukurohama. Indege ishobora kuba yagize ikibazo umukobwa aragira ngo bagende baparike kuri iyo helicopter birabigabo. Bane nimba nta kibazo indege yagize. Our assistant is missing. These guys are hijackers. Bano bantu bimenye ni ba hijackers nomwe barushimusa ushanga yashimuse nk'indege gari ya moshi no bita ba hijackers. Wabyemera utabyemera uyahoze ari umusirikare ba hijackers. Umva ndakwiyamye. Kapiteni agari kubyumva. Hoze ari umusirikare bari kumwe biragenda bite? Iminota 10 kugira ngo tugere kuri coordinate. Kuri ya merekezo babahaye. Ni coordonne mbega mu gifaransa ubwo. Tendera muko tutegereye igihe ibintu byose biraza kwangirika. Situation zimeze gute hanze ni bibi cyane. Icyingenzi ariko nuko parike indege neza gusa. Mbere ko tubura control y'indege. We nta kibazo komeza ucunga ibyahari. Ese nta kibazo uraza guparika indege hatari control tower. Ubundi ibibuga byose by'indege bifite control tower. Buryo indege igiye kugoba kubwira ati manuka gutya uraparika gutya. Sasa indege hari igiye guparika ni kuri koridoro ariko izo koridoro ziri mu nyanja hagati nta munara uhari. Uri buze kubabwira uburyo baparikamo ni iki. Mbega nuko bagukifasha. Indege nago yitwara cyangwa n'uyitwaye uburi gukontorwa n'abari hasi bagubwira ibyo ukora. How can a walking talking human being just vanish? Even if he is walking and talking. Yabuze mu mushake Peter babuze. Looks like Mr. Chef's becoming a pessimist. We're just attacked by some supernatural cats. Optimism is out the window at this point. Turubere cyari gitangaza kuba twataswe rwose ni injangwe isanga ifite imbaraga zidasanzwe bikanye inyamaswa ngo baracyakari ishobora kuyishurira mukobwa. Oh my god, it can't be. Manange. Hari ahantu hamwe ntashatse bashatse Peter bamubuze. Bantu bacirana amasiri. Peter yekana umwe ari kubumviriza mvishe kubona abantu badakora UN. Ahubwo ari sample ashaka kujya kwigurishiriza kuri amerekezo batanze. Umukobwa ngo ahantu hamwe ataribye. Ahantu hamwe ataribye ni hehe? Mu rwiherero. Kirano basanze umurambo wa Peter. Cell phone? It's one of those new high-tech models. Telefone mukoresha mwitabaza abantu ni igihangange cyane rwose telefone gitangaza. Don't you? Not really what a good chef should be doing. Guess I was right. Ubundi wagombye kuri hejuru ukarekera kugenda tunekanekana icyo chef wanya yagakoze. Numutetsi. Fata imbunda baratangira. Rozara umusirikare n'amagazine yikuramo. Tera. Patrole. Bose ni abasirikare yakimenya ni cya hijackers yemenye kari. Bamwe bacimuta indege bakayijyana bashatse cyangwa bakagiye gukora. Kura imbunda we. Ndakurasa. Usara kumutunga imbunda yatangiye kwibuka ibyamubaye ku rugamba. Ko tuzi imbunda atangira kubona ku rugamba abantu barasana. Kuno usanga umusirikare byaboneye ku rugamba byaramuhahamuye. Kikiramwo bikira niryo mukarye mwaka imbunda. I know why you quit the military. Zimpamvu wavuye mu gisirikare. Because you can't kill. Kuko udashoboye kwica. Byaguye mu gisirikare. Haguruka. Haguruka. Move. Komeza imbere. Move to the front of the cabin. Komeza imbere kuri cabin. Everybody sit tight. Mwese ndagira ngo mwicare mutuze harimo ibyambare n'abahanzi muri iyi ndege. Harimo abantu bake cyane. Bari gutaha iyi ndege. How come there's only one hostess here? Where are the rest? Everybody here is safe except from the cockpit. Tudushake abantu bose tubashyire hamwe ati bose bari hano usibye ko pilot niwe tari kubona. The whole cabin crew down to cargo to look for him. Bring them up. Bazane. N'abandi babashyire hamwe bose. Katururi. Ko pilot niwe baramuzana. They're hijacking the plane. Ibi nakubwira ni ba hijackers. Bari gushimuta indege. Where exactly are you taking us? Mutujanye. Already tested my patience once. Wa musore wahanganye no kwitonda kwanjye. You and everyone else on this plane. You better hope all those bullets hit the bone because you Nuko ariko samwe bari muri indege barapfa. all dead. Atunura mukuru ashakagira umwenge winjira muri indege twese turapfa. Mbega yitondira ibyarasaba ku mwenge akenge gato kinjiye ku ndege. Indege mumenya ko ipfuye. Mwese umuyaga winjira bari mwinshi cyane mu kenge gato gashwanyagurika.
You need me to land this plane. umva uranyeneye ngo mparike indege. If you hurt anyone else. Nkeneye kurusha n'undi we mva. Whatever you rush is to land this. Nimba ushaka guparika indege kurasa kapiteni ntabwo ryaba ari itangiriro ryiza. Abandi nibo barasa ariko kapiteni buriya kumurasa ni ikosa w'indege. Deal, Captain. Everyone's safety for the promise that I get to go where I need. Mwese ndagira ngo manze mwicare mutuze umenye ko ngiye ningera aho nshaka kugera nta kintu mbakenera muri bukomeza urugendo rwanyu. Zana uyu nguyu. Make her drink as much as she can and don't yuzuye amaraso ameze nabi. poison. What's all this? Biriya ni ibiki? Just made it on the plane, and they knew about it. Ati hari inyamaswa imwe yinjiye muri iyi ndege bano bari babizi ariko twe ntabwo twari tubizi. Kuba muri za nyamaswa hari kamwe kinjiye muri iyi ndege ngo niko kamuriye. Ziriya nyamaswa ngo zifite ibibaraga bidasanzwe mwabyumvishe. Them killed. You should have warned us. Wari kuba duhaye gasupona mbere nimba ruzi ko iriya nyamaswa iri mu ndege. Don't. This creature will kill everyone on this plane one after another. Nimutagira vuga ngo duparike indege inyamaswa iraza kwica umwe kuri umwe mpaka twese dushize. One of them will kill all of us. They're just too fast. So you're. Zino nyamaswa ziribangutse cyane. So we land. They're nocturnal, sensitive to light. But if they can adjust the brightness of this cabin, they'll come after us. Ati mwe mukomeze mwicare mutuze ariko inyamaswa ziza kumenyera ko hano hari urumuri rwinshi gutya. Twese ziratumara. Ziramenya ko hari ahantu hari urumuri rungana gutya muri iyi ndege. Tangira kumva amajwi ya nyamaswa. Tangira kumva amajwi ya cya kiremwa. We can't wait for death. It's not long till we land. Take me to the cockpit, Captain. Captain. Tugende. Come on, Mike. Take everyone upstairs. Mike wefata abantu bose ubazamure hejuru. We muze tujye hejuru. Captain baramutwaye. Ikigabo kigenda kibereka uburyo bari buparike bagiye hamwe ba pilot bicara na co-pilot n'umwunganizi we Katurori. Hey, sit! We cara wa muginga we. Cara. Ndege bayiparike. Co-pilot. Co-pilot. Where are we? Turi he? There doesn't seem to be any islands. Nabonye ahantu ushaka ko duparika nta kirwa gihari. There's simply no land. Nta n'ubutaka buhari. Just fly closer to the coordinates. We banza umbwire nimba turi hafi ya coordinates naguhaye amerekezo naguhaye. Whatever he says. Kora ibyo akubwiye afite imbunda we. Sasa hano umugabo abwiye ngo bajye guparika mu nyanja muri ya Pacific. Nta kirwa gihari, nta butaka buhari. Ese arashaka ko baparika yeke indege idaparika mu mazi. Katurori yamanuye indege ikigo nkuko kibimubwiye. Kureba imbere. Cyo babonye mu mazi. Ni igiki? Gasani. Ni hariya. Ni haramuparika. No. Oya. Wewe ni uparika. Sit down. Cara hasi. Yes, you can. Urabikora. Landing an A390 on a carrier? It's impossible. Ati gufata indege ya 390 ukayiparika kuri aircraft carrier. Ni amato manini atwara indege. Sasa igaba ikintu kiri mu mazi ni aircraft carrier. Mbega usanga ari amato atwara bwa budege buto bwa gisirikare buto cyane. Iki ni ikidege kinini. Ni 390. Listen. Umva. You can make it. Ibi wabikora. Ino ndege nini kuyiparika kuri aircraft carrier ntago ari ikintu cyoroshye. Y'amato yo mazi atwara ubuntu bw'ubudege buto cyane. Bumwe bwa gisirikare mbega. Ikidege nk'iki sinzi ko cyapfa kuhagarara. Ndege nk'iragorana kuyiparika. Jason always thought you were the most talented pilot. Ati Jason captain yajyaga tubwira ko ari we munyeshuri wa mbere yarazo ufite impano uri talented. Pretty good. Ndakeka wabikora indege wayiparika. Thank you more and more. Sawa. Ntago byoroshye ziyanga. Bikori. Kigabo kire bafite gifite imbunda. Done ubwato. Ni buto cyane. Indege nk'iyi ntago imanuka ngiyitigwa iparike ngo pa. Nka kajugujugu. Nibibaho. Indege irabaze gaturuka hirya igenda ifata amaferi. Sasa ishobora kujya guparika kuri kano kato gato ikakarenga. Indege nk'iyi parike yabanje guturuka kuri genda. You knew the destination was an aircraft carrier, didn't you? Warubizi kandi ugiye guparika kuri aircraft carrier. Beginning to think you're crazy. None kutari wabitubwiye muri abasazi. Mugabo udakomeza kudutuka. Captain's pretty damn cool. And crashing strikes me as a better way to go than being eaten. Kibazo. Let it destroy $100 million plane. Wey sasu. Nta mikino umugabo ahangayikishijwe n'indege ye. Ndakurasa. Umugabo nari indege ye nibwo niwo munsi wa mbere agiye kuyironshinga arabona igiye kumuhombera. A time like this, all my father cares about is his plane and his damn company. Papa wanjye ameze nk'injiji ikintu yitodora abantu bagiye gupfa ari kwita kuri company y'indege igiye guhungabana aho kwita ku buzima bw'abantu. If a plane crashes,
I will never see my dad again. Mfite ubwoba ko indege niramuka rwose ishwanyaguritse nazongera kubona iso wanjye ya miteto y'abakobwa. Tururi nakubwiye mu kirere habamo imikuku ntago mwe mubizi bamwe bake cyane hano muri mora ni bake cyane mu kirere habamo imikuku ejo bundi burya. You should really play James Bond, man. Twikomereze kobwa yicaye hano ko umukobwa afite agakufe karimo agafoto k'umwana. Ibuka kira kigo cyambwiye ati tugurisha no sample uraza kubona amafaranga yakwitaho akita no ku mwana wawe. Indege yavuyeyo dore ya aircraft carrier nakubwiraga ino usanga itwara amato ya gisirikare nako utudege twa gisirikare tumwe duto yize gaparika nko ku nyanja hano hirya ubundi utudege tukavayo bazana indege katururi bya guparika bona nago yaparika neza arayikatiba barikora mu mazi mu mazi. Indege ni ikibazo arongera arayihindukiza. Wamuginga ngo andi mahirwe yanyu muparike indege neza. Ongera ugerageze yanga. Sinshobora urabikora. Umva wamuginga indege tuyiparika nabi imibare hano ni mikenya indege yose iraza gushwanyagurika. Ese mukoye wabikora neza ko murusha yego. Sajya muri control umukobwa ni uri muri control buriye. Patroli twatangira control indege we arumva ngo yabikora. Iriya ndege ni nini ubwato ntago ari bunini bihagije ku buryo indege nkiriya yabuparikaho. Hano parika bwa budege bumanuka butoshe kahita kaza kagoga parika. Iyo bisa bituruke hirya igenda murabizi. Kobwa arayizana. Patroli kura y'amapine indege ziparike. Kato ni gato. Jya guparika n'abiranga muragati indege irahushura kandi iyi ndege sha irabanaga. Wibuke filime bayise ngo Lost in the Pacific ababuriye mu nyanja ya Pacifique. Patroli kobwa aravuze ati kandi hano abantu bari gufinatira ngo ni hafi yahandi bita ngo Triangle de Bermuda niko muhitarya haburiramo amato menshi n'imotazi batangira kwambara utuntu kwa life jacket. Everybody be ready to unbuckle. As soon as we land, I'm opening the store. Umva mwese mube tayari iyi ndege bakimara kuyiparika turetse tubakwepa tuhite dusohokera muri uyu muryango. Nikubahiriza turiya baramutse baguye mu mazi turatwakora ni chambre niko mubyita ku buryo bakomeza baririmba hejuru y'amazi. Ukora inyanja nago bisaba ngo ubuzi koga. Ushobora kubuzi koga ariko utakoga ahantu hanini. Ariko ifite karabye burutinda mutarapfa. Ndege barongera barayihindukiza gatururi. Wa musana atangira gukozaho. Wa muhanzi atangira kwicurangira arebe ko yabamara ubwoba. Uno mu boxer ni byamare bya byahuriye mu ndege no mu kiregaho yashaje muri Romeo Must Die kumwe na Jetri yari agasore maze gusaza. Ndege barayihindukiza Patroli kobwa hindukiza indege ni nini tera imibare. One last time. On my order, empty the fuel tank. Ku itegeko ryanjye ndagira ngo tank uyimaremo amavuta. Just wait till you're short and bega benzine yose ayimare muri tank. Is as wide as a carrier. Our wing will smash the bridge. Ati kuko turamutse tumanuye ino ndege igakoma ku mafuta benzine ikameneka bishobora kwatsa umuriro twese tugashya. Indege bagiye kuyiparika nta na benzine basigaranye bivuze ngo kuyihakura ni ikibazo. Let's fucking do it. Reka tubikore cyo ni ikiyahuze. Umukobwa amanura indege Patroli zara hano bagiye guparika n'ubwiyahuze nge nabibonye. What if we go over the deck? Cyozo dushobora guparika tukarenga. Ibyo nabyo tubiteganya ariko ntacyo bivuze n'ubundi batarenze banaraswa. Umukobwa amanura indege. Ocean Airlines n'ubwa mbere indege bari bagiye kuyironcinga rigeze ku isoko. Indege ngiyambaye cyane. Ndege ivayo. Wibuka igenda hano barere iri baba rirasigara. Ngo nagwa bakivuye hano tuwacyo ni cyambere baba rasigaye. Amapine aracika. Abantu sinzi nimba bava muri iyi nyanja ya Pacific. Amapine rindi riracika. Manuka y'indege iragatsindwa n'Uwiteka ngenda yivuga nk'umuntu yizi ntago nayibonye muri filime. Indege nuko
ikomeza kuvayo. Akato ni gato komeza kugenda. We mwitegure dusimbuke. Ibaza nyafyan simbuka wa mbere avunika umugongo. Babiri ba mbere bavuyemo ari gusorwa na musirikari abwira ati musoke. Bandi barasoka. Sasa dore hasi ngo hamwe hari ya nyamaswa arafunguka. Gitari yamanutseyo. Ibuke hari nyamaswa iri muri iriya ndege. Indege ashaka kurenga imbibi. Uyu nawe avayo. Mbunda yashizemo amasaso. Kaga simba. Simba kugera no kiratuza. Menya ari umuziki utumye gihagarara. Kumbe igisimba kubera umuziki cyanze kuvaho kiri. Wa murano wava yarisokera. Tugende. Igisimba ntabwo cyabataka bari kugicurangira. Nawe tugende. Simba bagicurangiye kiricara hamwe. Buri inyamaswa zikunda umuziki nawe uhuye n'intaruka yicurangira ntacyo yabigutwaye. Iyo yicira hacishene indege ivayo. Nimba bari buve hano batesinzi. Ndege ba pilot baracyayirimo. Ba pilot bakirimo. Abura gatora ni igisiga cyangwa inyoni kije kikayihagararaho usibye ko nta gisiga kiba hejuru y'inyanja mo hagati kuriya ntibibaho ntiwapfa kukibona. Yamanuka mu nyanja hagati ntiwapfa kubona igisiga. Tururega igisiga nacyo kiraguruka kikananirwa. Kandi inyanja ubusanga iruta igihugu. Nakure igisiga cyaguruka ahantu kitari buze kubona ahantu gihagarara. Kikambana amasaha menshi nta nakantu ko guporeza. Niyo mpamvu utapfa kubona igisiga ntwara cyangwa inyoni. Bano barasohoka. Ndege cya gisimba sigaramo hano. Twagiye uyu aramusunika. Yasunitse umukobwa. Sigarana agasimba kawe bafite imbaraga bidasanzwe. Ndege yinjira mu mazi. Ndege bibayeho nk'ibyabaye kuri Titanic. Nayo bakishyira mu mazi umunsi wa mbere bavuga ati twakoze ubwato bw'igitangazo. Umunsi nibwo bwarohamye. Uwo munsi nyine nta n'undi rugendo ubwato burakora. Kumbe ni ndege wari umunsi wo kwironshinga bari bayitegereje abanyamakuru itanga ibirori bidasanzwe muri Hong Kong. Ntabwo ibashe kugerayo. Baski hano. Ziyang yapfuye. Ndege kumanuka mu ndege kuri aho mazi sinzi ko wavamo ntibibaho nako. Inyanja iragatsindwa. Noneho ugakubitaho ko yamanukanye n'ikindi kintu cyashaka kumurya. Avuyeyo. Hey! Get over here. Gabira cyaba afite bifite imbunda. Hano turi ni he? Uraza kubimenya nyuma. Nshaka kuma amakuru. Shut up. Everybody move. Funga umunwa mwese mufunga umunwa. That way. Komeza imbere. Kigabo cyabafasha. Line up. Murongo sha, mukora umurongo. Line up. Sasu hejuru we. I will not ask again. Mupfukame kandi ntabwo nongera kubisubiramo. Kama imbunda ari kuri bitangaza. Welcome to the world's largest aircraft carrier. Munakaza neza mwisi ya aircraft carrier. Shame that we don't have any champagne to celebrate. Birabaje cyane kuba tudafite champagne ngo tubanze duserebure. Follow my orders. Hano murakurikiza amategeko yanjye. Cyangwa mupfi. If anyone moves. Niyagira uvari. Kill them. Umwice. To get our money. Tugiye gushaka amafaranga yacu. Tuve hano tugende yagiye kuzana amafaranga. Some of us are injured and we need help. Hari umwe muri twakomeretse yakeneye ubufasha. Avuga icyongereza kibuno umukobwa shaho. You're right, Captain. Baravuga kuri captain. Help her up. Mufashe. Hari wakomeretse ngo mufashe n'uwari we na cya gisimba. Baragagurutsa. Sasu ku mutwe. Oraye kumufasha. Don't need to kill anyone else. Namwe ndabamena. Where you want us? You don't get it, do you, Chef? None of you. Mwe ntago mubyumva. The creature's teeth are toxin. She had far too many wounds on her body to survive more than an hour without the antidote. What I did was reduce. Tumwece
utazi uriya mukobwa yarerewe n'iriya nyamaswa kandi na nyamaswa mu menyo yayo habamo uburozi. Uriya mukobwa ari gukomeza karibwa kubera nta muti dufite n'ubundi nyuma y'isaha ari kuba amaze gupfa n'ubundi akiribwa. Icyo nkoze rero ndamufashije nihutishije urupfu rwaho kugira ngo akomeze aribwe. Kumbiza iriya nyamaswa iyo ikunoshe cyangwa ikakuruma haba harimo ubumari gusigamo bukomeza bukakurya mpaka upfuye. Giye kujyana kano bahita mu mafaranga nugira ikibazo. Ni ya sample bari bagiye gukura ku kirwa. Bavuze ngo ni sample gusa ntago namenye ni sample y'iki. Ubwo niba ngombwa barabitubwira. Uyu arabacunga gusa umugore yifitiye ubwoba. Ntago ari umugome nka kira kigo bari kumwe. Ibuka afite n'akadari karimo ifoto y'umwana we. Igikomangoma kiri hano cy'icyarabu. Manukamo hasi mu bwato. Dr. Han. Muganga Han. Muganga Han. Ubu bari mu bwato bameze nabi cyane. I lost your hair. Listen. This is a soil sample from the cave. Where? Ati iyi ni ya sample ya bwa butaka buturuka muri ya cave cyangwa bwa buvumo nari nyizanye. Wakererewe cyane umunacyo yatumarira. It's all my fault. Kandi byose n'amakosa yanjye. I know the company has been dumping funding into your research. Ati ndabizi company yarohereje amafaranga menshi atera inkunga ubushakashatsi wari uri gukora. It's going to explode. Ati ubu ngubu ntacyo na kimwe twageraho. I'll set on self-destruct. Ati ubwato bwagiye kuri system ya self-destruct. Ubwato mbega akanyagare kose buraza kwituritsa. Uko ngo burimo icyorezo. Ubushakashatsi n'umusaza yari gukora bufite icyorezo gitera kanseri. Yari gushaka umuti. Ariko umusaza ubwato bushyize muri mode ya self-destruct bwo kwirimbura kugira ngo icyorezo kitaza kugera kure. Ubwato akanyagare kose bwakwirimbura. The child on your necklace. Katorore. Hazel, what are you doing? Kora ibiki? Freeze! Mutoni. Ngwino hano sha. Poison in her body's taking effect. Stop the bleeding. Can you fly a helicopter? Anything with propeller. Ko mukobwa nawe yari yariwe. Wa mukobwa nawe yari yariwe na ya nyamaswa yamukomirikije. Wait, why do we have to go find him? We should just leave. Guy's a time bomb. Who knows we'll make it out of here as long as he's around to cause trouble. Ati ubwato bushobora kurimbuka ntabwo twamenye ko turi uvana urabwo turamushyira hasi. Yose ari umusirikare. Internal layout. I'll be fine. We mushaka kuntu muri uvana nge nazo ndi umusirikare byose ndaza kubikora ndiko ntamungire ikibazo. Agiye gukurikira kira kigabo cya Vincent. Try my third dish yet. We'll wait for you. Turagutegereza. Bagiye gushaka ukuntu bavana kuri ubu bwato. Bwato bari gufitira turo mu nyanja hagati buri muri mode yo kwirimbura. Muri iki ibintu ubwato bisasu bya kirimbuzi n'indege zimwe na zimwe uzanga zifite iriya mode yo kwirimbura. Ugiye bonye bikomeye bikirimbura. Buryo ubwato ati ko mbona nasimilita mbona. Yesu ushobora gutwara akadege sasa uyu nguyu ashobora kuba atwara zira ndege nini kajugujugu kamucanga. Yageze kuri kajugujugu iramucanga nkuko nawe ushobora gutwara imodoka mutika gucanga nyine. Sasa uyu nguyu ni kapiteni w'indege nini ariko kano kamucanze ari gusaba umunyamakuru nimba ashobora kuba yatwara. Uyavayo. Muzegawo abaza kubanza gushaka benzine fuel amavuta y'indege zana kunino kadege bagakubita esanse wenda barego kabambutsa akabakura hano tuzatanga gatari kwinjira muri mode yo kwituritse yo kwirimbura n'igisasu cya kirimbuzi buri ari ukuntu bakirasa katabongera bakagishyiramo mode yo ko kirimbura ubwacyo kikituritsa mbere yuko cyangiza abantu. Self-destruct. Muve hano mugende mujye kure. Nibiki bijya mbere. Don't let them reach land. You must stop him. I will. Ati ubwato mutaza gutuma bugera ku butaka uhagari kuri ya mugabo. Umva. Find genes. Reverse the growth of cancer cells. I'm truly sorry I went so. Ati buno bwato buramutse bugeze ku butaka bushobora kwanduza abaturage bo ku butaka ku buno bwato butwaye imiti n'imyuka ishobora kuba yakwanduza abantu virusi. Ubu bwato ntibugere ku butaka. Nicyo abwiwe n'umuganga.
Sasi ukujyanya kuwagao ari hakuri no kurembere kuri bwa bwato ya Aircraft yabonye za nyamaswa zaje. Hari nyamaswa z'inkazi nyinare n'izindi, ariko izi ngizi ngo ni nyamaswa ahubwo zifite supernatural powers, kandi imbaraga zidasanzwe. Mbega zifite imbaraga imeze nk'iy'abarozi n'imizimu. Mbega izi nyamaswa ntizisanzwe, ntizibaho mu yandi magambo, kuko unosha gusumenya ko uburozi burimo buri bukwice. Nyamaswa zitarabagera uratangiye kuzicurangira, Tom Cruise atangira kuzicurangira zituze. Ngeze hano ziratuza zumva umuziki. Muziki ariko burya hari indirimbo zatumye inyamaswa zikurya, hari indirimbo bya birimbo by'ibi hip hop bikanga biri inyamaswa itigira ngo uri kuyataka. Ndacyo hariho ndahumeka inyamaswa iti kwataka, ariko harakaze kigatuje inyamaswa ijyamo nayo rwose kumvira mu mafuri igatuza. Ariko bya bigoma byanyu byabamira byo de Warren hari inyamaswa iti gushwanyaguza. Katorori yatangiye gufata ubwato, subizamo ibyari byasohotsemo imbere. That's Nicky Lee's gun. Never thought you'd kill a woman or anyone else. Iyo mbundu yatse umusirikare mugenzi wanjye ntabwo nzi ko wakwica umugore. Gun down. Iyo mbunda yishyire hasi neza gake. Self destruct activated. Node ko yakwituritsa iriho. Activated ku bwato bukomeza bagasopo bumara nk'isaba bagasopati ubwato buraza kwituritsa, nyamara buraza kwituritsa mwaciye isheni bukababurira. Iyo ni technology. The soil sample for twice as much. Atano ngene naje kwishakira sample y'ubutaka bwara muri kago ari kubwira musirikare ku wundi. Katurore gukora tera umusore kiramuniga uyu musore asigaye shefu, nawe nimba bakwita shefu umenye ko bakwita umutetsi birirwa bagutuka. Indi hasi kora imbunda barazitungana, kuko n'umusore yarahamutse kubera urugamba, atangira kwibuka ku rugamba uburyo abantu bapfaga. Bukurashisha imbunda bisigaye byaramuhahamuye, ntago yarasamanura imbunda, ntago rega watsinda. Akiraho dore ijanja, kagasimba kageze ijanja, aramurasarasana n'agasimba, amumena n'agasimba. Dusimba turi hano ni twinshi cyane, twuzuye ku kirwa, aracyari kirabiranya. Katorore asigaye iminota mike cyane ubwato bukituritsa. Arakora iki? Kumva uyu nguyu aracyari kujijisha utunyamaswa. Ni Tom Cruise ari gucurangira imbwa. Imbwa ziragenda ziratuza, nizambwa ariko zifite ibibaraga bidasanzwe. Arazicurangira imirya y'inanga irace, imirya y'inanga uyatangira kuzifatisha sipuri z'umwuka azihuhira. Nago wawe iminota irenze 10, iminota itarenze 5 uhita utangira kubura umwuka. Izi zirabarya tu. Aracuranga. Papa yabonye umwana we ari we witangiye abandi, asigaye nawe wicaye vugiriza uri nibamara iminota 10 mbaza icyonwa 10 sinzi nako 10 ni myinshi, mara 5 vugiriza ureba urabura umwuka. Uyo siba y'ibiri uretse acece kure we. Iyo njyana ko twumva nta ritime ya mbere ivayo itaraza umuriro urayira. Papa yaje zari zitangiye kumva injyana nayo. Papa kurayo umwoto uzegawo mwibuke muri Romeo Must Die yagukiriye nyinshi cyane, izindi nibuka ariko nzi ko yakennye. Kajugujugu iratangira. Papa tugende, Papa arasa nk'uwitangiye abantu hano. Shaka abandi baguruke bagenda. Inyamaswa ni nyinshi, inyamaswa ziri kuza mu Vietnam ntizishira. Yaratwitsa aratwika, umuriro uramutenguha. Nta mvura idahita, nta muriro utazima. Mwana wa kampani yanjye ntuzayigurisha warwana we. Mbega nko kumubwira ati ndayikuraze utazayigurisha ngo uyabyinire. Papa mbega arabizi ko hana tarenga. Yabwiye mwana ati kampani yanjye ntuzayigurishe. Indege iratangira. Katorori uyu mutwazi nawe twaye kajugujugu nawe ndabona nta bunarari twaye afite. Iya mbere ivayo Sasu yaje. Sasu wa musirikare asigaye ari chef, asigaye ari umutetsi. Wo ninde wunduje? Ni bwinshi umunyamaswa buri hano nibuva ku bintu, kuko unosha gusumenya kuri umupfu. Katorori
kure y'imbunda y'indege masasu sasu ku nyamaswa sasu ku nyamaswa ni kapiteni sedefe kuvuga icyongereza kibi gusa umusore araza afata hano bacaho umusirikare mwe murahaguruka babasanga imbere nta mpamvu yo kumuhereza ngo mumutegereze mwe mucaka basanga imbere yavuyeyo ati mwihute cyane buriya bwato burenda guturika tubundi ngewe nturuka mu bara b'umugore agutunze imbunda iyo ushatse uhita umubwira ati wambereye umugore ubonye ko uwo mugore afite umutima ukomeye nawe nyumvire abarabu cyakora ni ibyihebe koko ngo umugore yagutunze imbunda uhita ubona ko uwo mugore mukwiye kubana mbega umugore utagutunga imbunda ubu ni mwabana abarabu bose bigize shababu ndagira ngo ya ndirimbo wari uri kuvugiriza uze kuyindirimbira arongera aravugiriza abakobwa babageze imbwa mvugiriza numve sheri muri mu bibazo papa warapfuye ngo vugiriza nacyo kikavugiriza ati hano ikibazo ni uko nabasha kubatekera muri aka kadege bafashe indege babashe kurokoka bafashe inzira barerekera wibuke bari babategerereje he bari babategerereje muri Hong Kong gusa siko baje kugenda bivuze ko wapanze ibintu buri gihe siko bigenda akana ko bakita ngo Lost in the Pacific yari kirabiranya rock nk'ibisanzwe Imana ibamugisha ndabakunda cyane ciao ciao Brandon Roth
nyuma y'uko umutwe wa M23 wigarura umujyi wa Goma, ibintu byaruhijeho kuba bibi, ibintu birushaho kuzamba, ndetse ibihugu bitandukanye muri Afurika bigenda bigaragaza uruhande bihagazeho. Bimwe bishyigikira leta ya Kongo, ibindi bikagaragaza yuko umutwe wa M23 ari abaturage ba Kongo ndetse bafite impamvu zifatika barwanira. Ibihugu biri muri uwo murongo byakomeje kugaragaza yuko abaturage ba M23 cyangwa se abagize umutwe wa M23 ari abaturage ba Kongo, nta handi bafiteho kujya, bityo ibyo leta ya Kongo igenda ivuga ngo bave mu bice bafashe, ahubwo bagomba kujya mu biganiro bakumvikana uburyo ki n'abandi baturage bakiri mu buhunzi bataha, kuko nta handi hantu bajya n'ubundi aho bari ari ku butaka bwabo. Ni muri ako kavuyo rero ibihugu bitandukanye muri Afurika byakomeje gufata uruhande, bimwe bishyigikira leta ya Kongo, ibindi bishyigikira umutwe wa M23, bigaragaza yuko ari abaturage ba Kongo kandi bafite uburenganzira bwo gutura mu gihugu cyabo no kukibamo. Ubwo rero bagomba kuba bakumvikana na leta ya Kongo, bakabatuza mu bice bari batuyemo, abari barahunze nabo bagataha. Si ibyo gusa kandi byarenze n'umugabane wa Afurika n'ibihugu bitandukanye i Burayi, bimwe bigaragaza aho bihagaze, bimwe bishyigikira leta ya Kongo, hakabaho n'ibindi byagiye byiko mu Rwanda. Muri ako kavuyo n'ako kaduruvayo niho igihugu cya South Africa nacyo cyazamutse cyerekana uruhande gihagazeho, ndetse kikoma cyane ubutegetsi bw'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Gusa Perezida wa Repubulika Paul Kagame we nk'uko akunze kubigarukaho, yagiye avuga ati ubundi South Africa nta kibazo twari dufitanye pe. Ariko kuba baza mu ntambara bakifatanya n'umutwe wa FDLR, umutwe wasize ukoze amahano mu Rwanda, wasize uhekuye u Rwanda, ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byakihanganirwa. Ndetse muri interview Perezida wa Repubulika yakoze umunsi w'ejo, bamubajije niba hari ingabo u Rwanda rufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabasubije adaca ku ruhande, ababwira yuko ibyo ntabyo azi. Gusa ahita asubiza umunyamakuru yuko niba hari ikintu u Rwanda rwakora ngo rurinde abaturage barwo, cyangwa se niba hari ikintu asabwa gukora ngo abaturage b'u Rwanda babone umutekano, amusubiza ko icyo ngicyo azagikora 100%, icyo ari cyo cyose, icyo byasaba icyo ari cyo cyose, ariko abaturage b'u Rwanda bakabona amahoro n'umutekano. Si ibyo gusa, General Muhoozi Kainerugaba nawe yagaragaje uruhande rwe, aravuga ati wowe South Africa yari yibasiye umunyepolitike witwa Julius Malema. Julius Malema ndaje mu kanya tumugaruke muri speech yatambukije umunsi w'ejo. Ni imbwirwaruhame yavuze yibasiye cyane ubutegetsi bw'u Rwanda na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndetse yifatira ku gakanu ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo. Ndaje mbagezeho ikiganiro uyu Julius Malema yatambukije umunsi w'ejo, gusa akimara kugisohora nibwo General Muhoozi Kainerugaba yahise atangaza ko umuntu wese uzahirahira ashaka gutera u Rwanda, uwo nguwo azaba ari mu ntambara mu buryo butaziguye n'igihugu cy'Ubugande. Yabitangaje avuga yuko nta muhanzi uzatera u Rwanda ngo Ubugande bumurebere izuba. Uwo umuntu wese uzajya mu ntambara n'u Rwanda azaba ari mu ntambara n'Ubugande. Ni ibitangazwa na General Muhoozi Kainerugaba, ndetse aha gasopo uyu munyapolitike Julius Malema ni umunyapolitike ukomeje kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Museveni, ariko cyane cyane akarushaho kwifatira ku gakanu ubuyobozi bwa South Africa, babwira yuko bohereje abasirikare babo kurwana muri Kongo kandi nta bikoresho bafite, ndetse nta n'ubushobozi bafite bwo kurwana urugamba. Reka tujyanirane nta gutinda, kwibutse kora subscribe aho hasi, ubundi dukomezanye n'iki kiganiro turebe ibyo umunyapolitike yaje avuga ku gihugu cy'u Rwanda. If Rwanda is found that it has killed our soldiers, it must be held responsible. It was Rwanda. Tangira avuga ati niba tuvuga ko u Rwanda ruri kwica abasirikare bacu, ibyo nyine n'u Rwanda tuba tuvuga. Kigali, it was Kagame. Ni Kigali tuba tuvuga, ni Kagame tuba tuvuga ko yica abasirikare bacu. The support he gave to M23.
ku bufasha M23 That M23 acting in a disrespectful manner they did to the South African soldiers. ubwo bufasha nibwo butuma M23 ikora biriya yakoreye abasirikare Why do you want bacu. to treat Rwanda like it's a friend? Niye mpamvu ubundi yatuma dufata u Rwanda nk'inshuti zacu. Rwanda was prepared to take immigrants from London. U Rwanda rwarimo kwitegura gufata impunzi ziva mu Bwongereza muri London kugira ngo babahe amafaranga. U Rwanda rurimo gufasha M23 gufata uburengerazuba bwa Kongo. Ni byatangajwe n'uyu mugabo Julius Malema avuga ati ni gute ubundi u Rwanda rwari rurimo ruritegura gufata impunzi zo muri Londres mu Bwongereza. Nibyo yakomeje kugenda agarukaho, abantu iyo bari mu ntambara bagerageza gushaka impamvu zayo zose zashira umuntu hasi. U Rwanda rurimo rugerageza gufata impunzi zo mu Bwongereza ngo babahe amafaranga. Ni gute turagumya kubafata nk'inshuti? Undermined the way the guy is doing. Ndetse yakomeje avuga ati ntabwo nshaka kuvuga ko Kongo ari intungane, ariko ntabwo bagakwiye kuba bafatwa nk'uko bari gufatwa. Amen Museveni. Ko bari gufatwa na Kagame na Museveni. God blood of South Africans on his hands. And nothing is going to change. Now we are told the bodies are decomposing. None ubu imibiri y'Abanyafrika y'epfo irimo iraborera hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Nta n'inzira dufite yo kujya kubakurayo. Nta n'inzira dufite yo kugenda ngo wenda dutore imibiri yabo. And they're not telling you this in confidence. They keep on talking as if things are fine. Things are not fine. Ibi abayobozi ntago bajya bibabwira kubera yuko bagumya kugenda babica ku ruhande ngo babereke yuko ibintu bimeze neza, ariko ntago ibintu bimeze neza mu by'ukuri. They've captured the base next to the airport. Bafashe ibirindiro by'ingabo zacu byari byegereye ikibuga cy'indege cya Goma. Goma airport. Our base is captured there. Ibirindiro by'abasirikare bacu byafatiwe hariya. Soldiers are under the supervision of M23. Abasirikare bacu barimo baragenzurwa n'umutwe wa M23. Niyo ashatse kujya kuri toilette abanza kwaka uruhusha umusirikare wa M23. And they accompany them to a toilet. M23 akaba ari imuhurusha wo kujya kuri toilette. This were told by a soldier on the phone. Ibi twabwiwe n'abasirikare kuri telefone. The EFF was saying. He says the only thing they haven't done to belittle us and make us more humiliated and violated is that they've not taken our guns. Sira tubwiye ko ikintu cyonyine basigaranye nuko batatwaye imbunda zabo. Hako nubwo babarekeye imbunda zabo usundi bazikoresha iki? Kubera ko bafite abasirikare n'imbere mu kigo bakajyana n'abandi basirikare benshi cyane ba M23 hanze y'ikigo. Nta kintu bashobora gukoresha izo mbunda zabo. Bangije igisirikare cya Afurika y'Epfo. Baravuga ngo ntabwo bafite ingengo y'imari. You still send soldiers outside South Africa even when you don't have budget. Hako muracyohereza abasirikare ba Afurika y'Epfo nubwo badafite ingengo y'imari. You must first deal with your house first to be in order before you can go and help other people. South Africa's army is not in order. Ugomba kubanza kubaka inzu yawe, kubaka urugo rwawe mbere yo kujya kubaka urugo rw'abandi. Igisirikare cya Afurika y'Epfo mbabwije ukuri ntabwo gifite umurongo uhamye. Ni byo Julius Malema yakomeje kugarukaho agaragaza ko igisirikare cya Afurika y'Epfo mu by'ukuri muri iyi minsi kidakomeye, kiri kujegajega, atari abasirikare bagakwiye kujya guhangana n'umutwe wa M23. Ngaye nguko rero gusa uyu munyapolitike Julius Malema akaba General Muhozi Kainerugaba yaje kumwibasira naho ubwira ati ibyo bintu nimo byo kugumya kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda ukwiye kubigabanya, bitari ibyo bitihise uzahura n'ibibazo. Ubwo gukora subscribe aho hasi ubundi tugumye kugendana n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira.
nyuma y'uko umutwe wa M23 wigarura umujyi wa Goma, ibintu byaruhijeho kuba bibi, ibintu birushaho kuzamba, ndetse ibihugu bitandukanye muri Afurika bigenda bigaragaza uruhande bihagazeho. Bimwe bishyigikira leta ya Kongo, ibindi bikagaragaza yuko umutwe wa M23 ari abaturage ba Kongo ndetse bafite impamvu zifatika barwanira. Ibihugu biri muri uwo murongo byakomeje kugaragaza yuko abaturage ba M23 cyangwa se abagize umutwe wa M23 ari abaturage ba Kongo, nta handi bafiteho kujya, bityo ibyo leta ya Kongo igenda ivuga ngo bave mu bice bafashe, ahubwo bagomba kujya mu biganiro bakumvikana uburyo ki n'abandi baturage bakiri mu buhunzi bataha, kuko nta handi hantu bajya n'ubundi aho bari ari ku butaka bwabo. Ni muri ako kavuyo rero ibihugu bitandukanye muri Afurika byakomeje gufata uruhande, bimwe bishyigikira leta ya Kongo, ibindi bishyigikira umutwe wa M23, bigaragaza yuko ari abaturage ba Kongo kandi bafite uburenganzira bwo gutura mu gihugu cyabo no kukibamo. Ubwo rero bagomba kuba bakumvikana na leta ya Kongo, bakabatuza mu bice bari batuyemo, abari barahunze nabo bagataha. Si ibyo gusa kandi byarenze n'umugabane wa Afurika n'ibihugu bitandukanye i Burayi, bimwe bigaragaza aho bihagaze, bimwe bishyigikira leta ya Kongo, hakabaho n'ibindi byagiye byiko mu Rwanda. Muri ako kavuyo n'ako kaduruvayo niho igihugu cya South Africa nacyo cyazamutse cyerekana uruhande gihagazeho, ndetse kikoma cyane ubutegetsi bw'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Gusa Perezida wa Repubulika Paul Kagame we nk'uko akunze kubigarukaho, yagiye avuga ati ubundi South Africa nta kibazo twari dufitanye pe. Ariko kuba baza mu ntambara bakifatanya n'umutwe wa FDLR, umutwe wasize ukoze amahano mu Rwanda, wasize uhekuye u Rwanda, ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byakihanganirwa. Ndetse muri interview Perezida wa Repubulika yakoze umunsi w'ejo, bamubajije niba hari ingabo u Rwanda rufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabasubije adaca ku ruhande, ababwira yuko ibyo ntabyo azi. Gusa ahita asubiza umunyamakuru yuko niba hari ikintu u Rwanda rwakora ngo rurinde abaturage barwo, cyangwa se niba hari ikintu asabwa gukora ngo abaturage b'u Rwanda babone umutekano, amusubiza ko icyo ngicyo azagikora 100%, icyo ari cyo cyose, icyo byasaba icyo ari cyo cyose, ariko abaturage b'u Rwanda bakabona amahoro n'umutekano. Si ibyo gusa, General Muhoozi Kainerugaba nawe yagaragaje uruhande rwe, aravuga ati wowe South Africa yari yibasiye umunyepolitike witwa Julius Malema. Julius Malema ndaje mu kanya tumugaruke muri speech yatambukije umunsi w'ejo. Ni imbwirwaruhame yavuze yibasiye cyane ubutegetsi bw'u Rwanda na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndetse yifatira ku gakanu ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo. Ndaje mbagezeho ikiganiro uyu Julius Malema yatambukije umunsi w'ejo, gusa akimara kugisohora nibwo General Muhoozi Kainerugaba yahise atangaza ko umuntu wese uzahirahira ashaka gutera u Rwanda, uwo nguwo azaba ari mu ntambara mu buryo butaziguye n'igihugu cy'Ubugande. Yabitangaje avuga yuko nta muhanzi uzatera u Rwanda ngo Ubugande bumurebere izuba. Uvuga ngo umuntu wese uzajya mu ntambara n'u Rwanda azaba ari mu ntambara n'Ubugande. Ni ibitangazwa na General Muhoozi Kainerugaba, ndetse aha gasopo uyu munyapolitike Julius Malema ni umunyapolitike ukomeje kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Museveni, ariko cyane cyane akarushaho kwifatira ku gakanu ubuyobozi bwa South Africa, babwira yuko bohereje abasirikare babo kurwana muri Kongo kandi nta bikoresho bafite, ndetse nta n'ubushobozi bafite bwo kurwana urugamba. Reka tujyanirane nta gutinda, kwibutse kora subscribe aho hasi, ubundi dukomezanye n'iki kiganiro turebe ibyo umunyapolitike yaje avuga ku gihugu cy'u Rwanda. If Rwanda is found that it has killed our soldiers, it must be held responsible. It was Rwanda. Tangira avuga ati niba tuvuga ko u Rwanda ruri kwica abasirikare bacu, ibyo nyine n'u Rwanda tuba tuvuga. Kigali, it was Kagame. Kigali tuba tuvuga, ni Kagame tuba tuvuga ko yica abasirikare bacu.
the support he gave to M23. Kubufasha M23. That M23 acting in a disrespectful manner they did to the South African soldiers. Ubufasha nibwo butuma M23 ikora biriya yakoreye abasirikare bacu. Niye mpamvu ubundi yatuma dufata u Rwanda nk'inshuti zacu. Rwanda was prepared to take immigrants from London. U Rwanda rwarimo kwitegura gufata impunzi ziva mu Bwongereza muri London kugira ngo bahe amafaranga. U Rwanda rurimo gufasha M23 gufata uburengerazuba bwa Kongo. Ni byatangajwe n'uyu mugabo Julius Malema avuga ati ni gute ubundi u Rwanda rwari rurimo ruritegura gufata impunzi zo muri Londres mu Bwongereza. Nibyo yakomeje kugenda agarukaho. Abantu iyo bari mu ntambara bagerageza gushaka impamvu zayo zose zashira umuntu hasi. U Rwanda rurimo rugerageza gufata impunzi zo mu Bwongereza ngo bahe amafaranga. Ni gute turagumya kubafata nk'inshuti? Undermined the way the guy is doing. Ndetse yakomeje avuga ati ntabwo nshaka kuvuga ko Kongo ari intungane, ariko ntabwo bagakwiye kuba bafatwa nk'uko bari gufatwa. Amen Museveni. Ko bari gufatwa na Kagame na Museveni. Blood of South Africans on his hands. And nothing is going to change. Now we are told the bodies are decomposing. None ubu imibiri y'Abanyafrika y'epfiri miraborera hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Nta n'inzira dufite yo kujya kubakurayo. Nta n'inzira dufite yo kugenda ngo wenda dutore imibiri yabo. And they're not telling you this in confidence. They keep on talking as if things are fine. Things are not fine. Ibi abayobozi ntago bajya bibabwira kubera yuko bagumya kugenda bica ku ruhande ngo babereke yuko ibintu bimeze neza, ariko ntago ibintu bimeze neza mu byukuri. They've captured the base next to the airport. Bafashe ibirindiro by'ingabo zacu byari byegereye ikibuga cy'indege cya Goma. Goma airport. Our base is captured there. Ibirindiro by'abasirikare bacu byafatiwe hariya. Soldiers are under the supervision of M23. Abasirikare bacu barimo baragenzurwa n'umutwe wa M23. Niyo ashatse kujya kuri toilette abanza kwaka uruhusha umusirikare wa M23. And they accompany them to a toilet. M23 akaba ari imuhurusha wo kujya kuri toilette. This were told by a soldier on the phone. Ibi twabwiwe n'abasirikare kuri telefone. The EFF was saying. He says the only thing they haven't done to belittle us and make us more humiliated and violated is that they've not taken our guns. Sira tubwiye ko ikintu cyonyine basigaranye nuko batatwaye imbunda zabo. Hako nubwo babarekeye imbunda zabo sundi bazikoresha iki? Kubera ko bafite abasirikare imbere mu kigo bakajyana n'abandi basirikare benshi cyane ba M23 hanze y'ikigo. Nta kintu bashobora gukoresha izo mbunda zabo. Bangije igisirikare cya Afrika y'Epfo. Baravuga ngo ntabwo bafite ingengo y'imari. You still send soldiers outside South Africa even when you don't have budget. Hako muracyohereza abasirikare ba Afrika y'Epfo nubwo badafite ingengo y'imari. You must first deal with your house first to be in order before you can go and help other people. South Africa's army is not in order. Ugomba kubanza kubaka inzu yawe, kubaka urugo rwawe mbere yo kujya kubaka urugo rw'abandi. Igisirikare cya Afrika y'Epfo mbabwije ukuri ntabwo gifite umurongo uhamye. Ni byo Julius Malema yakomeje kugarukaho agaragaza ko igisirikare cya Afrika y'Epfo mu by'ukuri muri iyi minsi kidakomeye, kiri kujegajega, atari abasirikare bagakwiye kujya guhangana n'umutwe wa M23. Ngaye nguko rero gusa uyu munyapolitike Julius Malema akaba General Muhozi Kainerugaba yaje kumwibasira naho ubwira ati ibyo bintu nimo byo kugumya kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda ukwiye kubigabanya, bitari ibyo bitihise uzahura n'ibibazo. Ubwo gukora subscribe aho hasi ubundi tugumye kugendana n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira. Nyuma y'uko umutwe wa M23 wigarura umujyi wa Goma,
ibintu byaruhijeho kuba bibi, ibintu birushaho kuzamba, ndetse ibihugu bitandukanye muri Afurika bigenda bigaragaza uruhande bihagazeho. Bimwe bishyigikira leta ya Kongo, ibindi bikagaragaza yuko umutwe wa M23 ari abaturage ba Kongo ndetse bafite impamvu zifatika barwanira. Ibihugu biri muri uwo murongo byakomeje kugaragaza yuko abaturage ba M23 cyangwa se abagize umutwe wa M23 ari abaturage ba Kongo, nta handi bafiteho kujya, bityo ibyo leta ya Kongo igenda ivuga ngo bave mu bice bafashe, ahubwo bagomba kujya mu biganiro abakumvikana uburyo ki n'abandi baturage bakiri mu buhunzi bataha, kuko nta handi hantu bajya n'ubundi aho bari ari ku butaka bwabo. Ni muri ako kavuyo rero ibihugu bitandukanye muri Afurika byakomeje gufata uruhande, bimwe bishyigikira leta ya Kongo, ibindi bishyigikira umutwe wa M23, bigaragaza yuko ari abaturage ba Kongo kandi bafite uburenganzira bwo gutura mu gihugu cyabo no kukibamo. Ubwo rero bagomba kuba bakumvikana na leta ya Kongo bakabatuza mu bice bari batuyemo, abari barahunze nabo bagataha. Si ibyo gusa kandi byarenze n'umugabane wa Afurika n'ibihugu bitandukanye i Burayi, bimwe bigaragaza aho bihagaze, bimwe bishyigikira leta ya Kongo, hakabaho n'ibindi byagiye byiko mu Rwanda. Muri ako kavuyo n'ako kaduruvayo niho igihugu cya South Africa nacyo cyazamutse cyerekana uruhande gihagazeho, ndetse kikoma cyane ubutegetsi bw'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Gusa Perezida wa Repubulika Paul Kagame we nk'uko akunze kubigarukaho yagiye avuga ati ubundi South Africa nta kibazo twari dufitanye pe. Ariko kuba baza mu ntambara bakifatanya n'umutwe wa FDLR, umutwe wasize ukoze amahano mu Rwanda, wasize uhekuye u Rwanda, ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byakihanganirwa. Ndetse muri interview Perezida wa Repubulika yakoze umunsi w'ejo, bamubajije niba hari ingabo u Rwanda rufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabasubije adaca ku ruhande, ababwira yuko ibyo ntabyo azi. Gusa ahita asubiza umunyamakuru yuko niba hari ikintu u Rwanda rwakora ngo rurinde abaturage barwo, cyangwa se niba hari ikintu asabwa gukora ngo abaturage b'u Rwanda babone umutekano, amusubiza ko icyo ngicyo azagikora 100%, icyo ari cyo cyose, icyo byasaba icyo ari cyo cyose, ariko abaturage b'u Rwanda bakabona amahoro n'umutekano. Si ibyo gusa, General Muhoozi Kainerugaba nawe yagaragaje uruhande rwe, aravuga ati wowe South Africa yari yibasiye umunyepolitike witwa Julius Malema. Julius Malema ndaje mu kanya tumugaruke muri speech yatambukije umunsi w'ejo. Ni imbwirwaruhame yavuze yibasiye cyane ubutegetsi bw'u Rwanda na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndetse yifatira ku gakanu ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo. Ndaje mbagezeho ikiganiro uyu Julius Malema yatambukije umunsi w'ejo, gusa akimara kugisohora nibwo General Muhoozi Kainerugaba yahise atangaza ko umuntu wese uzahirahira ashaka gutera u Rwanda, uwo nguwo azaba ari mu ntambara mu buryo butaziguye n'igihugu cy'Ubugande. Yabitangaje avuga yuko nta muhanzi uzatera u Rwanda ngo Ubugande bumurebere izuba. Uwo umuntu wese uzajya mu ntambara n'u Rwanda azaba ari mu ntambara n'Ubugande. Ni ibitangazwa na General Muhoozi Kainerugaba, ndetse aha gasopo uyu munyapolitike Julius Malema ni umunyapolitike ukomeje kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Museveni, ariko cyane cyane akarushaho kwifatira ku gakanu ubuyobozi bwa South Africa, babwira yuko bohereje abasirikare babo kurwana muri Kongo kandi nta bikoresho bafite, ndetse nta n'ubushobozi bafite bwo kurwana urugamba. Reka tujyanirane nta gutinda, nkwibutse kora subscribe aho hasi, ubundi dukomezanye n'iki kiganiro turebe ibyo umunyapolitike yaje avuga ku gihugu cy'u Rwanda. If Rwanda is found that it has killed our soldiers, it must be held responsible. It was Rwanda. Tangiye avuga ati niba tuvuga ko u Rwanda ruri kwica abasirikare bacu, ibyo nyine n'u Rwanda tuba tuvuga. Kigali, it was Kagame. Ni Kigali tuba tuvuga, ni Kagame tuba tuvuga ko yica abasirikare bacu. The support he gave to M23. Kubufasha M23
that M23 acting in a disrespectful manner they did to the South African soldiers. ubufasha nibwo butuma M23 ikora biriya yakoreye abasirikare bacu. Niye mpamvu ubundi yatuma dufata u Rwanda nk'inshuti zacu. Rwanda was prepared to take immigrants from London. U Rwanda rwarimo kwitegura gufata impunzi ziva mu Bwongereza muri London kugira ngo bahe amafaranga. U Rwanda rurimo gufasha M23 gufata uburengerazuba bwa Kongo. Ni byatangajwe n'uyu mugabo Julius Malema avuga ati ni gute ubundi u Rwanda rwari rurimo ruritegura gufata impunzi zo muri Londres mu Bwongereza. Nibyo yakomeje kugenda agarukaho, abantu iyo bari mu ntambara bagerageza gushaka impamvu zayo zashira umuntu hasi. U Rwanda rurimo rugerageza gufata impunzi zo mu Bwongereza ngo bahe amafaranga. Ni gute turagumya kubafata nk'inshuti? Undermined the way the guy is doing. Ndetse yakomeje avuga ati ntabwo nshaka kuvuga ko Kongo ari intungane, ariko ntabwo bagakwiye kuba bafatwa nk'uko bari gufatwa. Amen Museveni. Tuko bari gufatwa na Kagame na Museveni. Blood of South Africans on his hands. And nothing is going to change. Now we are told that the bodies are decomposing. None ubu imibiri y'Abanyafrika y'epfo iraborera hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Nta n'inzira dufite yo kujya kubakurayo. Nta n'inzira dufite yo kugenda ngo wenda dutore imibiri yabo. And they're not telling you this in confidence. They keep on talking as if things are fine. Things are not fine. Ibi abayobozi ntago bajya bibabwira kubera yuko bagumya kugenda babica ku ruhande ngo babereke yuko ibintu bimeze neza, ariko ntago ibintu bimeze neza mu byukuri. They've captured the base next to the airport. Bafashe ibirindiro by'ingabo zacu byari byegereye ikibuga cy'indege cya Goma. Goma airport. Our base is captured there. Ibirindiro by'abasirikare bacu byafatiwe hariya. Soldiers are under the supervision of M23. Abasirikare bacu barimo baragenzurwa n'umutwe wa M23. Niyo ashatse kujya kuri toilette abanza kwaka uruhusha umusirikare wa M23. And they accompany them to a toilet. M23 akaba ari imuhurusha rwo kujya kuri toilette. This were told by a soldier on the phone. Ibi twabwiwe n'abasirikare kuri telefone. The EFF was there. He says the only thing they haven't done to belittle us and make us more humiliated and violated is that they've not taken our guns. Tubwiye ko ikintu cyonyine basigaranye nuko batatwaye imbunda zabo. Hako nubwo babarekeye imbunda zabo sundi bazikoresha. Kubera ko bafite abasirikare imbere mu kigo bakajyana n'abandi basirikare benshi cyane ba M23 hanze y'ikigo. Nta kintu bashobora gukoresha izo mbunda zabo. Bangije igisirikare cya Afrika y'Epfo. Baravuga ngo ntabwo bafite ingengo y'imari. You still send soldiers outside South Africa even when you don't have budget. Ako muracyohereza abasirikare ba Afrika y'Epfo nubwo badafite ingengo y'imari. You must first deal with your house first to be in order before you can go and help other people. South Africa's army is not in order. Ugomba kubanza kubaka inzu yawe, kubaka urugo rwawe mbere yo kujya kubaka urugo rw'abandi. Igisirikare cya Afrika y'Epfo mbabwije ukuri ntabwo gifite umurongo uhamye. Nibyo Julius Malema yakomeje kugarukaho agaragaza ko igisirikare cya Afrika y'Epfo mu by'ukuri muri iyi minsi kidakomeye, kiri kujegajega, atari abasirikare bagakwiye kujya guhangana n'umutwe wa M23. Ngaye nguko rero gusa uyu munyapolitike Julius Malema akaba General Muhozi Kainerugaba yaje kumwibasira naho ubwira ati ibyo bintu nibo byo kugumya kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda ukwiye kubigabanya, bitari ibyo bitihise uzahura n'ibibazo. Ubwo gukora subscribe aho hasi ubundi tugumye kugendana n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira.